Bathweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Baithuti ba le 30 ba isitswe kwa bookelong morago ga kotsi ya dipalangwa tsa baithuti. Mo go tse dingwe, kgotlatshekelo ya Rustenburg ya tlholetse Moziwaxolo dingwaga di le 85 kwa kgolegelong ka ntlha ya petelelo. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Barutwana ba le 30 ba sekolosegolo sa RA Kobue ba isitswe kwa bookelong jwa Galekspan kwa Mahikeng ka ntlha ya dikgobalo tse di masisi morago go thulana ga bese le tekesi maabane. Lefapha la Pabalesego ya Setšhaba le Tsamaiso ya Dipalangwa le kaile fa barutwana ba le 65 ba ne ba le mo beseng mme ba le 15 ba le mo tekesing. Lekgotlakgaso la Aforika Borwa le tlhomamisitse fa lekoko la Economic Freedom Fighters EFF mono porofenseng le re seno ke ka ntlha ya dibese tse di sa siamelang go tsamaya mo tseleng. Mo go tse dingwe tsa mono Northwest, kgotlatshekelo ya kgaolo ya Rustenburg ya tlholetse Moziwaxolo Zozi dingwaga di le 85 kwa kgolegelong ka ntlha ya melato e le 7 ya petelelo le go nna le tlhobolo e seng ka fa molaong. Sebueledi sa sepodisi mono Northwest, Colonel Adel Maybeck o tlhalosa go ya pele. The accused was also declared unfit to possess a firearm in terms of Section 103 of the Firearm Control Act. The sentencing emanated from incidents wherein Zozi raped women aged between 17 and 34 in Rustenburg, Bukeng, Mooinooi and Marikana between April of 2018 and July of 2022. In one of the cases reported in the early hours of Sunday morning, the 15th of April of 2018 in Marikana, a 23-year-old victim was sleeping inside a house in Skidlik village when suddenly she was overpowered by the convict who threatened her with a firearm and ultimately raped her. In another case reported on Saturday, the 26th of March of 2022, Zozi overpowered a 17-year-old victim in Freedom Park outside of Bukeng. The victim woke up when the convict removed her blankets. He pointed her with a firearm and raped her. Re di wetsa fa tsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Ngaka ya letlalo Dishhead Asmal o kaile fa go batla go na le letlalo le le sweu ga batho bangwe ba maAforika Borwa go ba tsenya mo kotsing e kgolo ya botsogo. Asmal a re mokgwa ono o baka go senyega ga letlalo, mathata a ditokololo tsa mmele le kgonagalo ya go tshwara ke bolwetse jwa kankere. Dr. Asmal o ne a kopa gore go sekasekiwe gape ditekanyetso tsa bontle le go dira gore batho ba nne le kitso. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Tonakgolo ya Israel Benjamin Netanyahu o ne a tlhasela Tonakgolo Keir Starmer le baeteledipele ba France le Canada a kaya fa ba buile gore ba batla Hamas e tswelele go busa. O ne a latofatsa Starmer, Emmanuel Macron le Mark Carney ka go nna mo letlhakoreng la babolai, babeteledi le batho ba ba thopang ka dikgoka. Fa na bua ka tlhaselo ya maapane mo badiring ba kemedi ya Israele, Netanyahu o buile fa baeteledipele bangwe ba ne ba batla gore Israele e amogele gore masole a Hamas a babolai ba mogoso a tla falola. Re di wetsa fa tsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo. Automobile Association e nnile le dingongoro mo tshwetsong ya puso ya go oketsa lekgetho kakaretso la lookwane GFL. Seno ke jaaka tona ya matlotlo Enoch Godongwana a itsisitse koketsego ya disente di le 16 tsa petrol le di le 15 tsa diesele ka Laboraro. Koketsego ya lekgetho la lookwane e tla simololang go dira mo kgweding e tlang, e tla morago ga gore e seka ya dirwa mo dingwageng di le 3. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Erling Pumas e rulaganyeditse go gaisana le Suzuki Grey Cuas mo makgaolakganyeng a sejana sa Aforika Borwa sa 2025 kwa Nelspruit ka moso. Pumas e tsepamisitse mogopolo mo go sireletseng serwalo sa kgwele, e ikaegile ka diphitlhelelo tsa bafenyi ba ntlha go tswa kwa Kimberley.
Motshameko o tla simolola ka ura ya borataro kwa Mbombela Stadium. Mo go tse dingwe tsa metshameko re lebelela metshameko ya Betway Premiership. Kamoso ka ura ya boraro thapama Amazulu FC e tla tshameka le Orlando Pirates kwa Moses Mabhida Stadium. Cape Town City FC e tla tshameka le Stellenbosch FC kwa DHL Cape Town Stadium. Golden Arrows e tla tshameka le Sekhukhune United kwa Princess Magogo Stadium kwa Durban. Kaizer Chiefs e tla tshameka le Polokwane City kwa King Goodwill Zwelithini Stadium. Magesi FC e tla amogela Marumo Gallants FC kwa Seshego Stadium. SuperSport United e tla lebana le Richards Bay kwa Peter Mokaba Stadium kwa Polokwane. Mamelodi Sundowns e eteletse pele ka dintlha di le 73. Orlando Pirates e mo maemong a bobedi ka dintlha di le 59, mme e salwa morago ke Stellenbosch FC mo maemong a boraro ka dintlha di le 47. Sekhukhune United e mo maemong a bone ka dintlha di le 46, mme TS Galaxy e mo maemong a botlhano ka dintlha di le 35. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoweng. Baithuti ba le 30 ba isitswe kwa bookelong morago ga kotsi ya dipalangwa tsa baithuti. Mo go tse dingwe, kgotlatshekelo ya Rustenburg ya tlholetse Mziwe Xolo dingwaga di le 85 kwa kgolegelong ka ntlha ya petelelo. Re diwetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke o Tshepile Mokate, mothweso sala sentle.